Nĩ kanjũ ya dini ya Gĩithĩramu arĩa marutĩte mũrũgamo wao na kuga nĩ maranyita mbaru mũtongoria wa bũrũri kũiyũkia wathani ikereka rĩa kerĩ. Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta. Idris Mohamed ni umwe wa arĩa mombĩte kanjũ ĩno. Ameangalia sana CIPK. Ametupatia pia balozi ambaye ni mwandishi wetu, secretary wa CIPK. Amepeana balozi dada yetu Amina na wengine wengi. Katika serikali yake tuna mawaziri kina Najib Balala, kina wengi ambao kwa hivyo wote amepeana. Kwa ajili hiyo tumeamua ya kwamba tunamuunga mkono na tutamsaidia tukiwa baraza la maimamu. Oho ni moretia atongoria angĩ a dini kũnyita mbaru mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta rũndũ ũmwe na mũnini wake William Ruto. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandũrwa.